Rede Tabara niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi, abarundi bari maso abazi ingene bameze, abarundi barya bakaravye, niba bariko aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi. Ingabo z'Uburundi zikomeje kurira ku rugamba muri Republika Demokarasi ya Kongo, zikomeje kwirirwa irengero. Urugero ku itariki 15 z'ukwa 12 hari batayo ebyiri z'abarundi zaburiwe irengero muri Republika Demokarasi ya Kongo, ziburira muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku itariki kandi 22 z'ukwa 7 hari izindi batayo, iyi ni batayo imwe y'abarundi nayo yaburiwe irengero nayo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku itariki kandi ya mbere z'ukwezi kwa 8 kugeza ku itariki 5 z'ukwa 8 nabwo kandi hari abasirikare b'abarundi bagera kuri 219 baburiwe irengero muri Republika Demokarasi ya Kongo, bikekwa ko bano basirikare n'izi batayo zose zifatanije na Rede Tabara mu kugira ngo batere ubutegetsi bw'u Burundi. Ese mu by'ukuri ubutegetsi bw'u Burundi bwaba bukomeje kujya mu kaga? Ese kandi abasirikare bari kugambanira igihugu cyabo tugiye kubireba muri rusange? Mbahaye ikaze muri aya makuru. Nitwa Jabo Marashindi, kumwe na Nikora meze neza. Yego meze neza rwose. Reka twite turebe ubugambanyi ukomeje ko mu ngabo z'u Burundi niba bugamije kuva n'ubutegetsi bwa Neva. Muri rusange twinjira ko aya makuru. Bano basirikare bakomeje kurirwa irengero bihagaze bite? Urakoze cyane. Aba basirikare bakomeje kuburirwa irengero si ubwa mbere bano basirikare twabagarukaho. Twarabibabwiraga twabwira ngo hari abasirikare b'u Burundi barimo kugenda baburirwa irengero. Mu kwezi kwa 12 kuri tariki 15 2026 nibwo bwa mbere abasirikare b'u Burundi baburiwe irengero. Hakaba haraburiwe irengero amabatayo angahe? Amabatayo abiri. Aya mabatayo abiri yari aherereye ahantu bita muri Mwenga. Bano basirikare uburyo baburiwe irengero ni muri cyagihe Uvira yari yatatswe harimo imirwano ikomeye cyane. Ni ari nabwo Uvira yagize gute yahise inafatwa mu minsi yakurikiranye gute. Yego. Hari abasirikare bari muri teritwari ya Mwenga. Abo basirikare bari muri teritwari ya Mwenga abenshi bakaba harimo abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi. Abo basirikare bakaba batarashakaga gusubira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bano basirikari bakaba bari muri batayo ya mbere, bari muri batayo ya 311. Indi batayo ya kabiri yari muri 415. Niyo nimero za mabatayo. Akaba ari bo bari hariya muri twa duce twa za Mwenga. Kubwire ko hariya muri Mwenga ni naho hafi hari ico bita Rede Tabara. Yego. Niyo hafi hari Rede Tabara muri twa duce twa za Mwenga. Hanyuma noneho bari abasirikare barwana n'ingabo za AFCM 23. Bamaze kurwana n'ingabo za AFCM 23 baza gutsinda bahungira muri turiya duce twa za Gipopo. AFCM 23 ntiyabakurikira. Abandi bagenzi babo bari muri turiya duce twa za Mikenge. Turiya duce twa za Mikenge bari barimo bo babonye inzira bahunga berekera muri turiya duce twa za Kwenzero. Bamanuka berekera muri turiya duce twa za Baraka. Bari nyuma yaho noneho bahise basa nkaho baburiwe irengero. Inzira yabo irabura, babura uburyo bamanuka ngo banyure muri Mwenga, baze guhinguka muri turiya duce twa za Kaziba ndetse na turiya duce twa za Nzibira, babura no kugira ngo berekeze muri Maniema. Za batayo za mbere ebyiri. Za batayo za mbere ebyiri. Ndashaka kugira ngo mbanze nzivuge neza kubwira uko byagenze, uko byatangiye no kugeza ubu ngubu, kubwira impamvu Burundi burimo bwikanga. Yego. Uburundi ntabwo bwari bwarigeze bwikanga Rede Tabara. Nta n'igitero cya Rede Tabara cyari cyagera mu Burundi. Ariko uyu munsi buri kwikanga umutekano, burimo kwikanga umutekano mukeya uburyo bashobora guterwa. Ejo bundi hakandagiyemo umwana umwe w'umukobwa, Pamela, yabanyagaje bose bavugishijwe. Buriya barimo baravugishwa kubera abo bazi umubare umaze kugera hariya muri Kongo, ariko bataza aho uherereye. Nimba uherereye muri Rede Tabara cyangwa se nimba uherereye mu kandi gace gatandukanye. Nabyo ni ikibazo kuba leta itaza abasirikare bayo bari. Ubwo ngubwo noneho bari abasirikare bamaze kugira gute, bamaze kubura. Uburundi bwahise buvuga ngo barashobora kuba bari muri ariya mashamba barihishe, ariko bategereje ko mu gihe bashobora kubona inzira bagira gute, bahita baza bakinjira mu Burundi. Yego. Mu by'ukuri abo ngabo ni abamaze kuburirwa irengero, ariko bikekwa ko baba barihuje na Rede Tabara. Ndacyari muri operation. Abo Barundi aho bari hariya muri Mwenga. Ingabo za Rede Tabara zari ziri mu ishyamba bita Rungurungu. Iyo Rungurungu iri hafi y'icyo bita Mibunda. Niho hari inzira yerekera muri Mwenga. Yego. Sibyo? Niho hari inzira yerekera muri Mwenga. Aba ngaba bikekwa ko bashobora kuba barinjiye muri Rede Tabara. Mbere yuko binjira muri Rede Tabara, aba basoye itangazo
babwira Uburundi baravuga ngo turifuza ko umugabo bita Bunyoni agomba gufungurwa mu gihe uwo bita General Bunyoni atazafungurwa tuzinjira mu gihugu tuje gufunguza nde uwo bita Ale Guillaume Bunyoni babwira Neva nibarwa yabo yarasohotse ijya ku mbuga nkoranyambaga yarasakaye ahantu henshi hatandukanye Uburundi butangira kugira iki ubwoba nicyo gihe bahise batanga briefing barababwira ngo mugende mukubite penzero byanga byakunda nimurangiza kuyikubita mutambuke munyurara muri Mikenge mwongere muyikubite mugende mujye kureba abo basirikare aho baherereye ari cyo gihe bo bahise bazamuka uribuka penzero nizwe yigeze gufatwa na mama 23 ndetse na twirwaneho ari cyo gihe bazamutse bahita bakubita icyo bita penzero bamaze kuyikubita baratambuka babaha inzira bahita banyura muri Mikenge bigarura igice kimwe directement bahita batambuka binjira muri Mibunda bamaze kwinjira muri Mibunda baratambuka binjira mu turacu twa Gipogo ngo bari bageze muri Mwenga bikojeje mu birindiro byari birimo ingabo z'u Burundi basanga izo ngabo z'u Burundi zagize gute zavuye muri ibyo birindiro babajije abaturage ese izi ngabo zagiye hehe baravuga bati ntago tuzi izi ngabo aho zerekeje hanyuma noneho bahamagara mu Burundi bababwira ko ingabo zabo batazi aho zagize gute aho zahungiye barababwira ni mupasure mwerekeze muri ariya mashamba ya forêt équatoriale murebe ko mushobora kubona ikirari ni ikinyarwanda cyumvikana murebe ko mwabasha kubona ikirari mukamenya aho bashobora kuba icyerekezo cyabo yego barapasura baragenda bageze muri forêt équatoriale basanga ndabahari baragaruka bakigaruka barongera batanga raporo ati twababuze nicyo gihe bahise bashinga ibirindiro hariya abandi bashinga ibirindiro mu Mikenge mu Burundi hava briefing barababwira bati icyo dushaka nuko mugomba gushakisha uburyo bwari bwo bwose mukore statistique y'abasirikare bari muri Kongo icyo gihe n'abari ubu ngubu tumenye umubare w'abasirikare twagize gute twabuze byari kumenya ngo byari gutuma bamenya ngo udahari ninde yagiye he udahari ninde abayobozi bo bari baranje kubamenya badahari bari babizi guhera kuri colonel majoro capitaine abo ngabo bari babazi ariko rubanda rugufi ruri hasi bari abasirikare banzwe amusora abasirikare ntago babita rubanda rugufi abasirikare batoye mu mapeti abasuzo officier n'abaofficier n'abandi bose abo ngabo ntago bari babashije kumenya umubare w'abasirikare babo babuze nibwo bahise batangira kubara abasirikare bafite babaza abasirikare bafite basanga harabura nk'umubare w'amabata yangahe abiri kandi batayo ubusanzwe n'abasirikare 600 iyo niyo batayo ubwo amabatayo abiri n'abasirikare 1200 abo ngabo niyo basirikare babuze kuri iyi tariki ubwo ni kuri tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2026 abo nibo basirikare babuze hanyuma noneho ndabanza mbabwire details z'uburyo abasirikare babo bagiye babura mu Burundi hanyuma ndaza kubabwira ngo ese aba basirikare ubu ngubu barahagana twarangije kumenya aho abo basirikare baherereye nibyo rwose hanyuma noneho kuri tariki 22 z'ukwezi kwa 7 nabwo hari indi batayo nayo yaburiwe irengero z'ukwezi kwa 7 yego 2026 hari indi batayo nayo yaburiwe irengero iyi nayo bikekwa ko yaba yariyunze nari dutabara iyi batayo yaburiwe irengero aho bagenzi babo baburiwe irengero nabo niho bari bariya nabo bari muri turiya duce twaza Marundi ni muri Mibunda niho bari bagenzi ibirindiro byabo aho naho ni muri Mwenga uretse ko hari amabatayo abiri aho yaburiwe irengero iriya batayo yindi yose yaburiwe irengero nayo ni batayo ya 2400 iyi batayo nayo yaburiwe irengero iburirwa irengero muri turiya duce twa Marundi niyo bari bagenzi ibirindiro bavuga ngo barashaka kugaba ibitero kuri 23 yego bareba uburyo bakwigarura Mikenge ni nabo barimo bagaba ibitero berekeza muri turiya duce twaza aho bita mu Gahwera ni nabo barimo bagaba ibitero mu duce twerekera za Rurenge niyo babagabagamo ibitero ariko nyuma yaho bahawe briefing nuriya mugabo bita ndeba ahantu namwanditse uwo bita ni hori imbere uyu nguyu Jaconias niwe wabahaye briefing arababwira ati ndashaka ko mwataka mukatakara muri turiya duce twazagahwera ni ibanga ryabo ngo barangiza baramusubiza ati twebwe ntago tukiri kumwe namwe ku murongo w'iki w'urugamba ntago mukiri kumwe natwe ati ndi tukiri kumwe namwe ku murongo w'iki umurongo w'urugamba kubera iki ati twebwe hari indi nzira tugiye kujyamo
Jekoneyasi atanga raporo amaze gutanga raporo abasirikare bakimenya ko yatanze raporo directement bahise bagenda nabo binjira ririya shamba ry'iki rya Rungurungu. Tuze kugenda gake ririya shyamba watubwiye barimo Rungurungu yego rifitanye isano rihe na Reditabara ahantu yari iri na Mibunda kugira ngo twumve uburyo byoroshye cyane ko bahise babajoyininga. Reditabara n'ubundi yari isanzwe iri muri Rungurungu nyuma yuko ingabo z'u Burundi zigeze kuzarya muri Minembwe 2018 na 19 bavuga ko baje kurengera abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bagasaba inzira twirwaneho bibaye inzira berekeze muri turiya duce twa za Rurenge ngo baje gushaka Reditabara bakabima inzira bakaza bakanyuraho bita kwa Murima hari afitwe n'ingabo za leta bakazenguruka umuhanda wose werekeza za Rulimba bakaza kuzenguruka bagahinguka hariya kuri Babengo ngo barimo barashaka Reditabara ariko objectif yabo ntabwo ari Reditabara bashakaga kwari kugira ngo babashe gufatanya n'abamayimayi barebe uburyo bazajya bagaba ibitero hariya muri Minembwe. Reditabara yari iri muri turiya duce yahise izenguruka yigendera hariya muri turiya duce twa za Rungurungu imaze kugera hariya muri turiya duce twa za Rungurungu aba ariho igenga iki ibirindiro birumvikana cyane. Hanyuma nyuma y'aba ngaba hakomeje kuri abasirikare benshi dore ko hari abasirikare bagera kuri 219 nabo nyuma gatoya baburiwe irengero. Uze kubihuza mu mibare ugeranije ubwo ufashe yabatewe ya mbere n'indi ebyiri ubwo n'abasirikare bagera ku 1800 ukongeraho 219 ubwo n'abasirikare 1019 yego bose hamwe bamaze kwirirwa irengero kuko abasirikare 219 babariwe irengero hagati ya 10 y'itariki ya mbere y'ukwa munani ndetse n'itariki 5 z'ukwa munani mu minsi ine gusa abasirikare 219 bose hamwe bakaba ari abasirikare 1019 bamaze kwirirwa irengero mu minsi mike cyane kuri uru rwego bicaye kuko bari mu bugambanyi bukomeye cyane bwo guhitana neva cyangwa se kumukora ku butegetsi. Urabivuze ute n'ibyo yakomeje kuvuga hano hanze ufashe batayo ebyiri n'indi ya gatatu sibyo batayo ebyiri za mbere zifite 1200 ugakubitaho batayo ya kabiri zikaba batayo ya gatatu zikaba 1600 n'abandi basikire 219 yego ni 219 ntabwo ari 219 219 ari harabaye makanuka kwibeshya yego ufashe abo basikire rero 1219 bose ukabateranya bivuga ko bari mu mugambi mubisha wo kwihuza na Reditabara hanyuma bagongabanya ubutegetsi bwa Neva cyangwa se kubukuraho. Ibi ngibi byanateje impungenge ubutegetsi bwa Neva muri CNDD-FDD muri ubu butegetsi. Ubibona ute ibyo bavuga hano hanze yuko bano bantu bihurije hamwe bakora ubutegetsi bwa Neva cyane ko bakoranye nabwo barabuzi neza bakajya gutanga umusada muri Reditabara ubona bishoboka ko bakomeza kubona hanze bibona gute wowe muri rusange? Ngiye uko nimo kubibona igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga cyane kuba ufite abasirikare bashinzwe kurinda igihugu ntubasha kumenya mu mitima yabo tubasha kumenya uko batekereza ukabohereza muri mission yaravuze kubohereza muri mission ya mission waboherejemo bakayideviya bakajya kwiyunga ku mutwe urwanya ubutegetsi kuko twumva bamwe mu barundi bagenda babivuga. Nejo bundi twumvishije ejo bundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo bita Bizimana abivuga avuga ngo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariho abasirikare benshi ba Reditabara bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngiye uko mbibona ndabihuza n'ibiri kuri tere bari abasirikare ntabwo twababonye bajya kwiyunga kuri AFCM 23 ntabwo twabonye bajya kwiyunga kuri FDLR bari abasirikare ntabwo bakiri ku murongo w'urugamba w'igihugu cy'u Burundi barangije kuva ku murongo w'urugamba rw'igihugu cy'u Burundi ahubwo bari abasirikare bariyunze kuri Reditabara ntibiravugwa abarundi ntibarabivuga ariko abarundi muri iyi minsi bafite ikikango kirenze uburyo bajya batinya no kubivuga ngo babyemeze ko hari abasirikare babo baburiwe irengero ariko batazi aho baherereye. Ibi ngibi hari abivuhuza nuko ari amashyamba twavuze hejuru aho Reditabara iri naho izi ngabo zaburiye ndetse zaburiye irengero ziherereye bakavuga bati muri rusange birashoboka yuko iki cyerekezo bano basikare baburiwe irengero barimo naho Reditabara iherereye bakavuga bati birashoboka cyane yuko biyunze nabo cyane ko uraza kutubwira ku musozo bano basikare bari hehe bari gukora iki bari muhe mugambi uraza kwitubwira abihuza bavuga bati iri shyamba bari gukoreramo imyitozo cyangwa se leta bari gukoreramo imyitozo byoroshye cyane kwinjiramo ni hari aba barinjiriye cyangwa ni ibivugwa n'abantu gusa?
biriya ntabwo ari ibintu bivugwa n'abantu gusa. Red Tabara yinjiye hariya muri iriya shamba rya Rungurungu. Imaze kwinjira hariya muri iriya shamba rya Rungurungu, aba basirikare nabo bari muri Mwenga, aho ngaho ni hafi ya iriya shamba rya Rungurungu. Hari mu by'ukuri ntabwo ari intera ndende, ntabwo ari intera ndende, ni ahantu ugenda n'amaguru ukagenda ukahagera, ni hafi, ni hafi cyane. ubwo bahise ibyo bavuga bifite ishingiro, bifite ishingiro rega. Ntaho buriya ntabwo bashobora kuvuga ngo barimo barikanga ubusa. Yego, none se kubura abasirikare, ukabura abasirikare batayo ebyiri, bwacu ukabura indi batayo, bwacu ukabura abasirikare 219. none se aba basirikare ugira ngo bakaba batari kuri coalition ya Kinshasa, kandi ariyo wari wabohereje, kandi hari hakaba hari umutwe ukurwanya. Wewe watekereza ko bari n'abasirikare benshi cyane, n'abasirikare benshi cyane, kandi abo bari bigeze gutangaza baravuga ngo twe tuzagaruka mu Burundi tuje kubahoza Alain Guillaume Bunyoni. Ibyo bikaba byaratumye Alain Guillaume Bunyoni neva ashirwaho igitutu, amufungura ku gitutu kugira ngo bari abasirikare bagire gute batajya kuza kugira gute kumurwanya, cyangwa batiyuga kuki kuri Red Tabara. Ariko kugeza ubu ngubu umugabo bita Neva jusqu'à maintenant ari mu mazi abiri, kubura abasirikare ubayoboye, chef d'état major ntamenye aho baherereye. Yego, umugaba mukuru w'ingabo nawe w'ingabo zirwanira ku butaka ntababone, urwanira mu mazi ba marine ntibabashe kubabona. None ndatekereza ko abo basirikare bari hehe? Nicyo nanjye turi kwibaza. Aba basirikare kugeza ubu ngubu Neva nimba ashaka kumenya ahantu baherereye, nagenda ajye muri Red Tabara ajye kubashakirayo. Mu by'ukuri bamaze kugeramo neza, si nagenda basange muri ya shamba rya Rungurungu, ya shamba rya Rungurungu bari muri Rungurungu muri Red Tabara neza, nagenda basangeyo muri ya shamba rya Rungurungu, niyo bari. Byararangiye n'abasanga yari muri ya shamba rya Rungurungu. Nta nicyo yakora ngo abakuremo, kiretse wenda akoze ibyo Leta barishaka. Nicyo gishoboka. Niki se yakora? Ahubwo se bagiyeyo bamunengaho iki, kuki atari yaragikosoye imbere y'igihe? Bivuze ngo babonye ibyo adakora bajya kubishakira ku ruhande rundi, ahubwo babonye ibyo akora abikoramo amafuti, abikoramo amanyanga. Babonye ko yamaze kugambanira bari abasirikare b'u Burundi, abagambanira afatanye nande na Kisekedi, kugira ngo barebe uburyo bashobora Kisekedi abaha amafaranga. Ayo mafaranga Neva akayafata akayakubita iposhe n'agatsiko ke ka CNDD-FDD, hanyuma kohereza bari abasirikare. Bari abasirikare bamaze kugerayo bakora ubugenzuzi bwabo, basanga bagiye kurwana intambara idafite ikishingiyeho. Nibwo bahise bavuga ati nta kindi kintu turi bukore kugeza aya masaha, twebwe icyo tugiye gukora kugeza ubu ngubu nuko tugomba kwitandukanya n'umugabo bita Neva, tugashinga guverinoma yacu. Mu gihe tutayishinga, nubwo batarayishinga, ntabwo barayishinga, kandi ntacyo baratangaza. Uretse icyo bigeze gutangaza, bigeze kuvuga ngo tuzagaruka mu Burundi tuje kubohoza uwo bita Alain Guillaume Bunyoni. Ariko kugeza ubu ngubu ntibaratangaza ngo duherereye aha ngaha, ariko amakuru yabo dufite bari muri ya shamba rya Rungurungu, bamaze kwinga mu Red Tabara. Red Tabara ntiyabishira ku mugaragaro, ariko amakuru ari kuvugwa n'itangazo rya Red Tabara turabona ko yabakiriye. Ariko abo basirikare bose baburiwe irengero, ari Red Tabara iri muri Rungurungu, ari nabo ngabo bari muri Rungurungu. Birumvikana cyane. Ariko je nuvamo ikintu twakwita weakness cyangwa se intege nkeya z'abasirikare. Ntabwo numva ukuntu umbwira ngo abasirikare barenga 1000 ntabwo uzabure cyangwa se baragucitse, nta n'icyo ukora ngo bagaruze. Aba bombi bashaka kugambanira igihugu, aba bombi bazi amabanga y'igihugu, aba ngaba bazi ikintu bakora kugira ngo ubutegetsi bwawe buhungabane. Ku kibundi batazi kumanaginga abasirikare babo. Birashoboka ko kumanaginga abasirikare biba bigoye cyane, naho bari nta management yarabafiteho. Kuvuga ngo umuntu uri muri turiya duce twa za Mwenga, undi muyobozi we akaba ari mu Biyogobogo, abandi bakorana babayoboye bakaba bari za Pwenzero, hagati ya Pwenzero hakaba hari Mikenge hakaba hari za Mibungo, sibyo? Izo ni intera ziri hagati. Uwo nguwo akaba ari muri turiya duce twa za Gipupu hariya muri za Mwenga. Wambwira ngo briefing atashatse kubahiriza briefing, chef d'état major wamubwiye hariya mu Burundi yarangije gutekereza ibindi bitekerezo bye akabishira mu bikorwa, chef d'état major hari igihano yamufatira kikabasha kumufata? Ntabwo byashoboka. Avuze ngo reka ninjira ishamba, iriya shamba yazaryinjira ryari, yazamugeraho ryari? Nakazi katoroshye. Arashobora no kwinjira ishamba akamara ibyumweru 2 ataramenya ko yinjira ishamba, bakamushakisha guki kuri za Manipaka cyangwa se ku Cyombo cyangwa kuri za Turaya, akabasha kumubona akamubwira ko yinjira ishamba. Ariko mu gihe atamushakira muri ubwo buryo, ntabwo ashobora kumenya ko binjira ishamba. Hakomeje kuvuga amakuru menshi avuga bati mu by'ukuri bana basekere bashoboka yuko batinye kujya gupfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka bagenzi babo babonye bapfa, baravuga bati aho kugira ngo abatwareze muri ya muriro w'amasasu, reka duhunge igisirikare twigire ku bandi bo ku rundi ruhande batari mu ntambara. Byashoboka? Birashoboka cyane rwose.
kubera ko hariya muri Kongo barabizi Aha. bazi uburyo bagiyeyo bazi abo barwanaga abo bohereje bagiye kurwana nabo si bo barwanye Yego. babohereje bavuze ngo bagiye gucunga umutekano w'abaturage Aha. ariko bagezeyo batangira kurasa abaturage bamwe muri bo baravuga bati iyo objectif ntabwo ari yatuzanye ntabwo twazanywe no kurasa abaturage hano muri za Minembwe Yego. ntabwo twazanywe no kurasa abaturage muri Sake Aha. muri za Mibunda ntitwazanywe no kurasa abaturage titwaje tuze kunyaga inka z'abaturage ariko ubu ngubu nibyo bikorwa birimo bigira gute bikorwa Yego. byanga byakunda objectif Perezida Kisekedi yavuganye na Neva itandukanye niyo Neva yatubwiye twe twaje gukora ahangaha Yego. Neva kongera akaba briefing ni mukora ibi ni mwica abaturage ni munyaga abaturage ni mutwika amazu yabo ni muyasenye ni musabura imirima yabo ibyo ngibyo byose byagiye bikorwa Yego. bituma abasirikare batangira gutekereza baravuga ati bano baturage uko barimo bapfa natwe niko tugiye gupfa bonyine barashobora kubitekereza bakavuga ko ngo ni mu busesenguzi bwanjye Yego, bakavuga ko uko bano baturage barimo bapfa ariko natwe tugomba kuzagira gute kuzapfa birumvikana cyane kandi bari ku rugamba na 23 natwirwaneho imirambo yabo warayibonye myinshi kandi urebye hapfuye benshi cyane batagira ingano bivuze ngo birashoboka ko ibyo batekereje ari ukuri cyane yego birumvikana cyane Niko reka dusoze amakuru tuyasoreza aha ngaha rwose kugira ngo dutegure n'arakurikira urakoze cyane ndagushimiye Nikora cyane ku makuru nk'aya ngayo dushakiye mu by'ukuri ishimiye byimaze abantu badukurikiye aho bari atandukanye mwese muhaye muronke nge nitwa Jabo Marashine kumwe na Nikora mwese Imana ibarinde asante sana Imboni TV imboni ya rubanda